Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Ja ću danas da pravim nama svima omiljene palačinke. Mislim da je većini pravljenje palačinaka poznato, je to svakodnevnica. Ali evo ovaj recept je za one malo manje iskusne u kuhinji, kao i za studentice i školarke koje nemaju baš vremena da nešto eksperimentišu. Pa idemo. Prvo ću umutiti 2 jaja. Zatim ću tome postepeno dodavati 250 grama brašna i 750 ml mlijeka. Dodat ću još prstohvat soli i malo kori od limuna. Tijesto morate dobro umutiti da ne bude grudvica. Sada ga ostavite sat vremena da stoji. Kavu sasvim malo premažite uljem, zatim dodajte nepunu kutljaču smjesi. I pazite da smjesu dobro rasporedite. Ja sam pržila na srednjoj temperaturi 2 minute sa obje strane. Palačinke punite po vašem izboru, to može biti pekmez, eurokrem. Ja sam ovdje iskoristila eurokrem, dodala sam po 2 kaškice plazme i 2 kaškice mljevenih lješnika. Možete ukrasiti po izboru, naravno možete ovako ko ja rastopiti čokoladu, dodati komadiće banane ili naranđe. Prijatno.